Ditlogo motho sa tautona re slang batsogwane a re puso e tsela kwa godimo tshwaragano ya puso le mahama o ikemetseng maapolitiki ba rotloediwa go tlhomamisa gore ditlhopho tsa setšhaba di tsamaya ka thelelo fa mo go tsamaisana le tsile tebogo a tsweletse ka go dira bontle mo lebelong la 200 meters Motho dumela amagala nna o ndara banteng kala ka tshane amagala gape le tshepiso sekolo o rona le khantse ka puo ya diatla Maraganyetsa ba se motho ta utona re slang batsogwane a re puso e tsela kwa godimo tshwaragano ya puso le mahama o ikemetseng se se bidiwang private public partnership go godisa itshulelo ya lehatshe leno ka jana e re tlwetsa le lenaneo la tlhabollo itshulelo ya lehatshe leno transformational development agenda go tswa go go ikegileng ka ditemane mme o buile se ko phuthegong ya bolesome le bosupa ya BOTSWANA Business Conference e kopantseng bagwebi ba itsanape ba harologaneng le bagolwane ba puso go amagana megopolo ka go tokahatsa dikgwebo ga mmogo le methale ya go kabakanya itsholelo motho tautona o kgothaditse bagwebi go seka-seka ka ga ba ka dirisang ditumalano di tshwana le ya bo bapadisana ya mahatshe a Afrika ya AfCFTA go tswakanya dithoto tse lehatshe leno le dintshang go godisa itsholelo. The government is committed to keeping such platforms alive and ensuring that they make meaningful contributions to the economic growth trajectory of the country. Our target of attaining a high-income status as a nation will not be possible without the contribution of the private sector. Vision 2036 envisages Botswana as a high-income country with an export-led economy underpinned by diversified. It shouldn't just be export of diamonds, rough diamonds. It must be underpinned by the diversified export. We therefore have to leverage on AfCFTA as our gateway to industrialization by marshalling our capacity for manufacturing goods towards product beneficiation and growth of our regional global value chains. Let us face the question: what kinds of goods and services shall we be known for in the region, in Africa, and globally? Enhancing our manufacturing capacity will go a long way in reducing the over-reliance on the mining sector. Mogolo wa lekgotla le tsamaisang ditlhopho la IEC re Jefferson Siamisang o kopile mapolitiki le hatseleno go thusa lekgotla leo go tlhomamisa gore ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tsamaya ka thelelo Siamisang o buile se a buisa phuthego e hapegileng ya khansela ya Hukuntsi ka thulaganyo ya go ipaakanyetsa ditlhopho neo modungwa ka dintlha Re Siamisang a re go tsamaisa ditlhopho ke tiro e tona e tlhokana le boeteledipele jo bo nang le boineelo ebile bo le matlhagatlhaga ka jalo o kopile mapolitiki a go tlhomamisa gore batlhophi ba diragatsa molao wa ditlhopho ba rotloetse ba emanokeng ba bone gore molemo wa bona a o ba mere molao wa ditlhopho ka gore re tshwanetse gore dire go temo tshwanetse go dira le banni ba lehatshe la Botswana go thomamisa gore ditlhopho di tsamaisiwa ka molao le fa go ntse jalo makhanselara ba lela ka tshireletsego ya mabokoso a ditlhopho make a deliberate decision ya gore agent ya phathengwe la agent ya phathengwe la agent ya phathengwe ba kata mabokse a bone a bathophi ba bone a ta go gorga ba katile we cannot say mapodisi a teng ha go ntse go go sena le polisi ya be le mothophi a mme ke tshwanelo ke gore ke sena nna ke tlhopha ke tsana ka 6 o'clock hela ha ma tlhophelo a bula ebe ke tlhopha ebe ke a go nna ho gape ke a go soka 6 o'clock ho ha go chaise a mme toto yone ke tsamaiso e siameng fa motho a sona tlhopha go tshwanetse go tswa ha molao wa ra ba thamalla go lapeng di go ngwana ga di letelesege ka letsela la ditlhopho ka ha ngwana go na di go ngwana jalo
dingwe tsa digongwana tseo maikaelo a tsone ke go senya ledula. makhanselara ba ne gape ba opela IEC le gofi go bo go supagala fa ba ipaakanyeditse ditlhopho tse di tla tshwarang ka kgwedi ya Phalane. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. University ya Botswana e sanne tumelano le lekala la lekgotla la ditšhaba la UNDP mmogo le lephata la thuto le tlhabololo dikitso go tokagatsa ditlamelo tsa go dira dipatlisiso bogolo jang go oketsa madirelo a Unipod. Mokwaledi wa lephata leo Mme Bonolo Khumotaka o tlhalositse ha tumelano eo e tla thusa go tlhama ditiro go thusa go tokagatsa itsholo la lefatshe leno. Mpho ke lebogele Alton Kgwatalala ka dintlha. Ba University ya Botswana ba dumela fa bokopano bja bone le ba United Nations Development Program le ba lephata la thuto go tla thusa go tlhabolola mohama wa dikitso mo lefatsheng leno la kaolo ya Afrika ka kakaretso. Research and innovation, those are the areas that can push our economy, that can help us to address this and come up with solutions for the problems that we have within our economy. And that is the reason why our government in the recent budget, budget 24-25, we have an amount allocated for research. And I do believe and hope that our higher learning institutions are making use of that research fund. And I want to thank partners like UNDP who are contributing to research and innovation in the economy of Botswana. O tokafatsa lefelo la maranyane la Unipod ko University ya Botswana go tla ka nako e maleba fa lefatshe leno le mekamekane le go lwantsha le tlhoko la ditiro mo bananeng. It is very important that this is not just a relationship between UNDP and University of Botswana, but very importantly, this has the blessing of the Ministry of Education and Skills Development. Without them, again, things would not add up. So it's a tripartite memorandum of understanding, and as I said, it basically formalizes a set of very important tasks that are in full motion by now. The procurement of equipment for the various areas that Professor Richimoalosi has mentioned is already in full swing. Re tsile ka thulaganyo e ntle thata e leng gore e tla be le tirisanyo University of Botswana le UNDP, United Nations Development Program. E leng gore UNDP tso go thusa University of Botswana gore e support se university se dira ka innovation. UNDP e tla be re thusa ka go ragela an innovation center where bana ba rona bagolo ba rona botsipa jwa bone ba tle mo university e re tla go ira ditlhotlhomiso le ditiragatso tse leng gore re ka ira gore re tsamaise itsholo la rona ka tlhaloganyo tsa rona tse re nang le tsone tse di ka dirang gore lefatshe le tsamele ko pele. Kopano jwa University ya Botswana, United Nations Development Program le ba lephata la thuto tlhalosa go tla nna le seabe se se bonalang mo kgolong ya itshololo ya lefatshe leno. Mpho ke leboge. Botswana Television, Gaborone. Dikgang tse di a tswalela mme ba metsi a ditlharapa le marojane kwa Good Hope ba rotloeditswe go dirisa lenaneo la thuo le tlotlo go tlhabolola matshelo a bone le go tlhabolola boleng jwa leruo la bone. Mogolwane wa lephata la leo kwa Good Hope re Thupagaetsa Mai a re maikaelelo a lenaneo la thuo le tlotlo ke go nonotsha le go godisa dipalo tse di fokotsegileng tsa dikgomo le dihutshane mo Botswana. Gilbert Mogorosi ka dintlha. Mogolwane go tswa kwa lephateng la tsa leruo mo kgaolong ya Good Hope o tlhalositse ha lenaneo la thuo le tlotlo e le botlhokwa hela thata ka le ikaelela go tsosolosa mohama wa thuo o tswang go loe e le one o Batswana ba itshetsang ka one mme ka lone lenaneo le barui ba tla rotloetsega go tlhagalla thuo ya bone le go e tlhabolola go ka bona dipoelo. Ka thuo le tlotlo ra a re ikgakologelweng re tsogeng re boneng gore kgomo e santse e ka re boloka
pudi santse ka re boloka le temo re sa ile bale ya ka ntse temo tso le temo re tsemo teng ba ba gala go le ma re le mere tlhwaetse se seng go ke tsa dipalo hela re lebile le boleng re tleng go rua dikgomo tsa boleng tse tla re ga ba go ditsebe go busetsa sengwe se se rile ya ka bona puso ya rona e tsere kgato batsadi ba me go rekile dikgomo tsa boleng dipuo tsa boleng di ba pirenya ka hara matla ba maka e ntse le mo phuthegong ya banni ba tlhaloseditswe ha ba sa patelesege go ka inakanya le thuo ya dikgomo le dihutsane hela mme ba ka dira thuo e akaretsang dikuku le ditlhapi gareng ga tse dingwe re utlwile sentle re le lebogetse ka tsamaiso ya gore tota mme ebile le nnane ke eletsa gore tla re mo tsamaisong ke letse ke bone gore le tla ntsholegala mosola go le kae mme ke lemoga le tla ntsholegala mosola ka gore ke selo se se botlhokwa thata go hiwa ga go tshwanele go a tlhelwa hela go sena sepe se o nang le sone nna tota ke itemogetse go le gontsi ke go itumeletse ke nnile le thotloetsego ya gore le nna ke go iteka ke kgone gore le nna ke hetole motse wa rona wa Marojane le banana ke a ba rotloetsa gore ba ye go iteka mme ke lebogile thata morahi wa ka o ne o tlile ka mokatlana mane o itumetse le o itumeletse lenaneo la temo le tlotlo ke lemoga ha ba ntsholohetsa ha ba tla kwadisa temo le tlotlo banni ba ne gape ba rotloediwa go sola molemo mananeo mangwe a puso ya dirileng ka go harologana go tlhabolola matshelo le go tlhama mebereko mananeo a tshwana dithuso tsa madi a banana ga mmogo le tšhema lenaneo le lone le itebagantseng le go ka thusa bagwebi ba botlana go ka simolola kana go godisa dikgwebo tsa bone ka madi a ka tshwarang 50,000 bula Gilbert Mogorosi BTV News Marojane Modulasetulo wa khansele ya Kavango re ga o palelwe Ronald a re o tshwentswe ke dipalo tsa boimana jwa banana tse di oketsegang kwa kgaolong eo ha bua kwa phuthegong ya khansele kwa Gumare re Ronald o tlhalositse ha banana ba le 77 ba imile go tswa ka kgwedi ya Moranang monongwaga go hitla mo nakong eno e le kwa kgaolong eo Tiny Sukudu ka dintlha go ya ka dipalo tse di ntshitsweng mo bokopanong jwa makhanselara metse ya Gumare le Shakawe e eteletse pele ka dipalo tse di 24 motse mongwe le mongwe mo godimo ga moo 12 jwa dipalo tse ke tsa go dirisa bana botlhaswa ntle le tumalano makhanselara ba kopile go dirisana mmogo go ema nokeng le go kaela bana ba go bona tlhokomelo le tshireletsego e tlhokegang. This is a distressing statistic that demands our immediate introspection and ke dipalo tse di ngomolang pelo tse di batlang re di emela ka dinao ka bongwe fela ra lwantsha mmaba o go kgontshang kgaolo ya rona le fa go ntse jalo ke itumelela go letsisi fa dipatala tsa Gumare le JP Kavindama ba kgonne go bega dikgang tse le dikgang tsa tlhakanelo dikobo e sa dumalanang di isitswe go ba ba sedilang maikutlo gore ba tseye dikgato tse di maleba. Instance of defilement have been referred to social workers for necessary intervention. Makhanselara ba nnile le lentswe mabapi le dipalo tse di golalang pele tsa boimana jwa banana mo kgaolong. Nna ke le moeteledipele ke le mokhanselara wa lona wa mme ke tsala gore teenage pregnancy re ka e kgona ka gore re dire youth friendly clinic gore bana ba ha re bona gore ba mo seemong go nne le clinic e ba yang teng ba sa tshabe ope ba ya go ikopela dithuso. Jaanong kgang e tota gore re setšhaba sote se itse gore re ise thuto go bathong dikgang ga re bua jaana re le mo counseling ga di a lekana gore re emelele yaanong re ise thuto mo setšhabeng jaanong ra lemoga gore tota molaetsa o batla gore go bathong wa goroga batho ba tla re o tshwaraganela segolobogolo yante leadership ya le teng re tsenya baruti ba dikereke re dumela jalo le di-VDC tsotlhe re nne responsible ka kganye le rona re nne le role nngwe re e playang mme ga kana bana ba ke bone ba e le gore ke ba gona le ga tsile ka moso jaanong ga re na re ba togelela hela a re eme ka dinao re le bogoge re eme ka dinao re leke gona go kgalema gongwe seemo se ka bepa sa boela morago mo maitekong a go tokafatsa ditirelo tsa boitekanelo mo kgaolong mo ditirong tse di setseng di dirilwe di le mmalwa di setse di weditswe fa tse dingwe tsone di santse di tsweletse. Tiny Chukudu, BTV News, Gumare.
Ha re tlhole tsa mahatsa selwetso kwa America ntlopheng wa pele yo ikemetseng ka nose botautona Robert F Kennedy Jr. wa imenokeng ntlopheng wa Party ya Republican Donald Trump ha le kwa putegong ya sepolitiki kwa Arizona marago ga gore a ikgogela marago mo ditlophong. Robert F Kennedy setlogolo sa ga tautona wa pele John F Kennedy wa America yo neng a bolawa ka 1963 o supile ha tla ya ntlopheng wa Republican Donald Trump no king ga gore ene a ikgogele morago mo ditlophong e leng tlhopheng yo ikemetseng ka nosi be ke hitileng o Kennedy o tlhalositse ha tla ntsha leina la gagwe mo dipampiring tsa ditlhopho mo dikgaolong tsa botlhophi tsotlhe ka bolesome. Me ka gore ya lobetso ke dinela jaanong city ke a gakwa a go tletsa metshameko. Dithopa sa morupule Wanderers se tsene mo motshamekong o se le mafolofolo sa gateletse sa Tšhadibe batshameka pele ba morupule ba na bolotse dithazelo mme ba retelelwa ke go nosa dithopa tse ya go ikhutsa ka lefela sethopa go tswa kwa boikhutsong sethopa sa Tšhadibe sa dastere ditelo tsa mokatisi ka tsoopedi ba tsenya kgatelelo mo lemorago la Wanderers ba ba feleletseng ba ithaba ka thipampeng morago ga phoso ya Lawrence Dikgang mo motsotso wa 60. Ya re motshameko wa tsamaile metsotso ile 66 Duncan Yoba a lekalekanya dino metsotso ile mene fela morago ga nno eo ka ra bokurwana a no sa bobedi go neela Wanderers phenyo ya dino tse pedi go ile nngwe. We are having a lot of new boys in our team and we wanted to try. Rena le batshameki ba basha mo stopenseng maikelo a rona e ne ile go ba fa tsono a go tshameka ga ra tshwenya ga thata ka maduo go fitlhela kwa makgaola kganyeng go tatisa tsholofelo mo batshameking. Motivation to us as well in the technical team. Bashimana ba banyana ba ile gore ba santse ba tswa ko tase ko development ya rona so ba na le energy ntsi o pair le experienced player like Julius Tšhadibe ba na se ba maota bana sa ba grampa that's why re tsenya fresh legs that's why re le bona that equalizer better hella re bona that winning goal. Resalefo dithopa tsa security systems le sa NAKO United di ne da iponna maemo a boraro la bone ka tatelano eo kwa ka tswara Montsho BTV Sport Phalape. Se di kgatsa go ke sa tswela bile go kopanya gape le na city ke ga kwa pego eo ke ene e bua gore dinaletsana tsa mono gae tsa setlhopha sa morupule Wanderers tota ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Phalape Cup e leng matlhagola tsela a paka ya 2024-2025 FNB Premiership morago ga go fenya sa Tšhadibe North FC ka dino tse pedi go elengwe kgaisano eo e ne e tshwaretse kwa lebale la metshameko la Phalape e na le ditlhopha di akaretsa Tšhadibe North Security Systems NAKO United le ba Mampudi morupule Wanderers. Mejano mo go tse dingwe na letsana ya mono gae ya mabelo a makhutshwane le tseletebogo o tsweletse ka go tsabakela mo lebelo la 200 meters ka sa tswa go gapa maemo a ntlha kwa kgaitshanong ya Wonder Diamond League kwa Poland Maabane. Mampudi yo wa di Olympic wa lebelo leo la 200 meters o fentse lebelo leo mo nakong ya 19.83 seconds tota go tlhoma rekote e ntšha ya kgaisano eo. Ogando Alexander wa lefatshe la Dominican Republic o feditse mo maemong a bobedi fa mo America Kenneth Bednack a feditse mo a boraro. Mejano faragata la pele mokatisi wa motshameko wa karate kwa Kasane Re Andrew Mosokobanje are setlhopha sa Soukos Karate Center kwa Chobe se fentse diatsele di le dintsi mo dikgaisanong tsa monogae le kwa mafatsheng a sele mme ka seo a leboga lenaneo la re ba bona ha le bana le sabe ba bangwe go ema nokeng motshameko wa karate le go thusa setšhaba ka go katolola talente mo baneng ba santse ba le ba botlana a rutlwe ke tsotemane. Re Mosokobanje o na gatela gore mo bošeng ba fentse dikgaisano ka bontsi mo go ne ga ba tisa moko le go ba direla leina le lentle e re lentswa ba gapile dietsele ditlhopha tsa karate di thusa banana go ba bopa go nna le botho mo setšhabeng ga mmogo le botsogo jo bo eletsegang. Ke tsamela le bana ba le 17 so ke tswa go ina di medals 25
fa bogelo yano ya national ko ga borone ke ne ke tsamaile le bana ba le 16 mme re tswa go wina di-medal tse 15 ya bogelo ke ile Zambia le bana tsamaile le bana ba le 12 ke tswa go wina di-medal tse 21. Mosola karate kore it brings discipline to kids, and the reason why ke joinile I nata karata dinto ina ya nchencha ile ke joina be nchencha be ke misa go lwa kore maitsonya na makhasa and be ke nna motho sharp ona le maitseo sa lwing 15 ke le go ga borone no ona le tournament thing then we get a target check thing I get tsena kwa I got inspired a lot ke wana there was my motivator ke ne cash bakwaji first time ke mmona hela then I realized gore karate is a more important thing in life. Le fa karate ile motshameko ke ngwe tsela gape ya go ipaballa mo motseng bogolo ja mo ngwaneng wa mosetsana godimo ga se ba ka kgona go itshireletsa le go iphimela mo diemong tse di ka ba tlhagelelang. Karate ga se motshameko hela karate is a disciplined sport bana ba tswa mo mebileng ba kgona gore ba dire sport se sa karate ba kgona go tswa ka moso ba itshetsa mme gape re itse gore karate kana ga o setse o itse kgona go iphemela bogolo yang bana ba ba setsana. Batsadi ba rotloediwa go tsaya karate ka tlhoafalo le go rotloetsa bana go tsenela metshameko ka e ka ba jesa mo isagong. Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Mejarong faratla go motsibo ngwa dikgang tse setlhopha sa Orapa United se fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya CAF Confederations Cup se sena go fenya sa Foresters ka dino tse 2 go lefela mo motshameko wa bobedi maabane kwa lebale legolo la setšhaba. Seo se raya gore setlhopha sa the Ostriches se fetela pele ka dino tse 3 go elengwe ka kakaretso mme se tla thulana le sa Dynamos sa kwa Zimbabwe mo motshamekong wa tikologo ya bobedi. A re bone dintlhagolo tsa motshamekong. Pero bueno, Khili! Abaya tlanyelele letloa Ivan Kamberipa. Ana. And Alexos ipikilale mo the 18 box the Namibian. Yo katlelo atleta jalo ka sameka ko morago Ivan Kamberipa. Fatoga jalo go nne monusi wanno. Ya ntlama motshameko wa rona. O tlile ka le rumo chino. Gorogile Ivan Kamberipa. Abasala itumetse bane ba robetse ba Foresters ko morago bona le rumo go kanela jalo the Ostrich bedi le katapele nne sakana tota ke le ka wana la ga re sa ba ka thatanyane aba ba khakala le Chino yo salanganya nya Chino a dumela gore no on shapile beautiful penalty go tsama gore sa ba ka. Yeah, this is how you atone for the miss you had just at the start of the game. We knew they were going to attack us, press us high up the pitch like they did in Mauritius. We thought that maybe we could maybe 20. Re ne re itse gore ba gore kganella ka fa letlhakong la rona jaaka ba dirile kwa Mauritius mme re lekile go tshegetsa metsotso ya ntlha ya metshameko ka go tlhoka lesego ba re nosa mo motsotsong wa bolesome le boraro. Re ne ra leka go boela mo motshamekong mme ga re tela. She did a very bad penalty today. Apart from the penalty, maybe a little lack of concentration. We felt that we gave them a very good game, very tough game, but this is football and they went through today. Going into the game, we played according to the plan. Like I said, we anticipated this team is going to sit at back, but what we needed to take the game to them, get an early goal, which we did. Re tshamekile go akalena na ola rona. Re ne re tlhokana le go isa motshameko go bone go batla nno fela motshameko o simologa. Re ne ra kgona go punya diphatla mo le moragong la bone mme fela go santse go le gontsi mo re ka go dira go feta mo re go dirileng go ka bona nno. In terms of getting goals, because if you look at generally this team, we could have maybe scored even 4 goals, but we need to improve on this.
tsa nako ya bongwe dikgang di wela ka tsela e ntseng jalo mme gakologelo kgang ga ke di fela go fela nako ke yone mmaba mme mo nakong ya gompieno a ke leboge tshepiso sekolo yona rena dikgang tse ka puo ya diatla o ne re bantheng ka lakatšhane o emesejaro go tla go tsweledisa ba garela lenaneo la tsatsi la mosupologo la Botswana Connects nna le wena la ka moso ke le lengwe. This world will get to learn and understand the Botswana government's focus and plans on the challenge of human coexistence with the wildlife, particularly